noneho nzana ya migati ngakunda kwijya hariya abana bakayirya, abashitsi baza bakayirya, ariko cyane cyane abashitsi sibo mba naguriye, singiye kubabeshya, imba nzi ngo naguze iyi migati ni ya famiye bararya n'amata baramo. Madame yapfa kubona abashitsi, agira abashitsi muwe bameze nka kwa kundi ko kukivuko, hahora abashitsi mu wanje guti. Umunsi umwe ya migati uko nizanye, Nyiratamba yapfa kubabona, igikombe cya kindi gikuru, hari igikombe kimwe bataza bakoraho igikombe gikuru cya kindi gihatsi ibindi mu nzu, akagitereka hariya, angeza gutereka hariya ati gasukamo cya gikombe akakidwebereza neza, yarangiza agakurura na wa mugati ngo urahari, ati kubitaho none ngo buce ndamwe ntaye kuyewe iyi migati kundi iri mukurushya gituma usukunda kuyikora. Abashitsi baje kandi yo nayihashye rimwe na rimwe ntabwo uzubishigikira, ariko abashitsi baza ukaba wayibahaye. Ese naya mata iminsi yose bimeze bite? Washaka waburekeho mubwira bwa mbere numva nta kintu cigeze gikora, mubwira ubwa kabiri numva ntacu cyakoze, mubwira ubwa gatatu, ubwa kane arambwira ngo nje ngo kabisa nakubereye ikigeragezo. Noneho ko mpaye mvuga ko ndavuga hano ndi mu ikanisa, harimo nk'akantu kamwe gashatse kukuza gatyaye ku rurimi ko kwimana. Waniye uhaye wivuga, ntabwo mpaye kuvuga wowe, ngewe ko kwimana, ko kwanga gutanga uburyo. Noneho arambwira ati sinzongera, nzana akabidoka nishyuye 2500 kuzuye. Nukuri nari mfite ikintu bita frigo ya konka nshya, umuriro utagiye, amata yose ari meza, ariko ngo buce mu gitondo twama dusanga yose yapfuye pe, yapfuye, ya mata yapfuye, yamavuza akaruru. Arambwira ngo ngewe nti ngo wabonye ngo ya mata yapfuye. Turabibonye koko. Uwo munsi narirese mbwira Imana ngo nukuri kose sinzongera kwimana, mfashe decision uhereye umunsi. Ko birumvikana gutyo, sinzongera kwimana. Urumva hari abagabo bazabimana, abagabo kurya abenshi bazavuga ko abagore ari nkabo bazabagira nk'akaboko gakomeye kuko nibo baba ikambere, ariko ubundi n'abagabo hari abagabo bagira indambi, barahaba bagabo b'indambi cyane cyane abantu bagiye bakora nko mu maresitora, azasa n'uwahindutse nk'umugore. Uwo muntu kugira ngo azatanga uburyo bwe, mama shaho abanyagikoni ni atari. Uno munsi rero nashatse ko tuganira ku mugore w'Iserafati y'Isidoni, wo munyabuntu. Mandishimwe tuzamurire data icubahiro. Haleluya! Umugore w'Iserafati y'Isidoni kandi umugore w'umunyabuntu. Mandishimwe. Ndababwira amagambo ageze kuri 3 y'ubuzima bw'umugore w'Iserafati. Umugore w'Iserafati y'Isidoni, umugore w'umunyabuntu. Haleluya! Uyu mugore w'Iserafati y'Isidoni, Bibiliya cyangwa ibitabo bisobanura ubuzima bwe izivuga ngo uyu mugore w'Iserafati ngo yagengwaga n'ibintu bigeze kuri 3 byiza by'abagabo. Ikintu cya mbere yagengwaga ngo no kubaha Imana. Haleluya! Umuntu wubaha Imana, mbabwire, umuntu wubaha Imana agira ubwenge. Umuntu ukunda Imana azavugana na Mwuka Wera akamubwira ibyo agomba gukora n'ibyo
umuja agomba kugenderamo, umuntu wubaha Imana. Bana dore muri abagore batoya, nimushaka ko ibintu bizatungana bikaba byiza, muzagira ubuntu. Agatima k'indambi uzabukaretse ntacyo kamaze, usibye kugukenesha no kukwica nabi mu mutima, nta kindi kaza gakora. Uyu mugore yubahaga Imana kandi akayikunda ngo birenze. Icya kabiri, yari umugore w'Iserafati y'Isidoni. Iyo bavuga Serafati y'Isidoni ni ahantu baza bita muri Siriya, ngo nta mana yari yarigeze yumva, ngo kandi ntabwo yari warayimubwirije, ariko yarayubahaga. Imana ishimwe. Icya kabiri cy'uyu mugore w'Isidoni ngo ni icya gatatu, uyu mugore w'Isidoni ngo yagiraga ubuntu butabaho, ngo nta muntu wageze ugera iwe ngo amusubizeyo gutya. Haleluya. Imana irabyumva, iri mu ijuru, iramwitegereza, iramumenya, iravuga ngo muri Sidoni y'Isitiro ngo hariyo umukozi wanjye. Imana ishimwe. Nubwo atahuye n'ubutumwa bwiza ngo abwumve. Twe twagize amahirwe tubona sente, noneho hariho na kamera, ibintu byose biri uko mukanya isi yose irareba ibyo mpaye mvuga. Ariko umugore w'Isidoni y'Isitiro ngo yubahaga Imana, ngo kandi ngo inzira ze zose zagendaga neza, nta kibazo na kimwe yari afite imbere y'Imana. Icya gatatu ngo yari umunyabuntu burenze, ngo nta muntu n'umwe ngo yaraje hanze cyangwa ngo amuraze ubusa. Amaze ngo bukeye Imana imutumaho umugaragu w'Imana bita Eliya. Muramuzi, Bibiliya ivuga ngo yari umuhanuzi, kandi wabo ngo yari umuntu waturukaga mu cyaro cy'i Yerusalemu. Ngo umunsi umwe Imana imugeraho iramubwira ati igihe kirageze, Isiraheli ingezaho. Ntabwo Isiraheli imeze neza, kirakora amafuti, yimuye Imana ya Isiraheli yimika imana z'ibigirwamana. Ati none ndagutumye ngo ugende ujye kubwira umwami Ahabu, umubwire ngo uhereye none ntazongera kubona imvura guhera mu myaka 3 n'amezi 6 kugeza igihe uzayitekera nibwo izongera kuba. Ngo uwo mugabo ngo amanuka iwabo. Bibiliya izivuga abo basobanura ibyo bintu. Ico gitabo mfite gisobanura ayo makuru kiza kivuga ngo Eliya yagiye yitegereza imisozi, ngo yitegereza n'amazi, ngo yitegereza n'ibyatsi, ngo yitegereza n'ibiti, ngo aribaza ngo ese ngo birashoboka ko ibi biti bizuma, ngo n'iyi migezi itemba ngo igakama, ngo umutima we ntiwasubira inyuma, ngo uravuga ngo byanga bikunda biza guti. Ibitekerezo ngo bigenda bimugaruka mu mutima, ngo aragenda agera ku mwami Ahabu. Bibiliya izivuga ngo ntiyigeze agira ikintu bazabita bya bindi byo guca ku mabariyeri, abasirikare babanze bamubwire ngo banzuzane ibyangombwa. Reka da, mwuka w'Imana ngo koco imbere y'umugabo bazabita Ahabu, aramubwira ngo Ahabu we ntiwumviye Imana ya Isiraheli, no ntegetse imvura guhagarara imyaka 3 n'amezi 6 nibwo uzongera kuyibona, kandi ni yewe uzabitegeka. Ngo akivuga atyo ngo serwakira mu cyaro. Haleluya. Ngo ajya kwisanga ahagaze ngo yicaye ku kagezi k'ikere. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ahatungirwa n'ibisiga za nyamujongo, ariko nzatangara n'Imana. Ariko Imana dukunda, ariko tuza dukunda Imana. Imana irakomeye, Imana ni igitangazo.
umusaza umwe sekuru waba bagabo igihe kimwe kuri Karongi habaye inzara ikomeye, ngo habe inzara ikomeye, umugore arikonera epfa arazamuka aramanuka. Ejo bundi aheruka gusaza uwo mukecuru, arazamuka aramanuka, ngo agaruka umunsi umwe hari kuri Noel, aba bose bari bakiri abana, amaze ari kuri bonane tugiye gufeta umwaka, ni nyine mu gitondo buca umwaka urangira. Uwo musaza aravuga ngo Imana igira ubwenge, ngo Imana yadutunze muri iyi nyagwa y'inzara, ngo Imana igira ubwenge. Uwo musaza yari yayibonye. Haleluya. uyu mugabo ngo atungwa ibikona biramugaburira ku manywa. Tekereza bamugate nari kumva guhumura. Hari ambasaderi w'Ubwongereza umunsi umwe twari twicaye kuri Novotel, azana iyo bazabita sandwich, ayirambikamo jambo, muziko abazungu batagira ikinyafura, yama ukubitamo agenda ukanja guti haca Nyamujongo ntitwamenya hiturutse, yanyikubitite ntiyamenye ko ari ambasaderi w'Ubwongereza uhagarariye mu Rwanda. Kaci yaragize ngo yikubite mu muhanda, iramushingurira kijyana. Tekereza irimo ifata icyo mfite kanswe noneho yakibitse mu kanwa ti neza no kwa Eliya akanywa, ikagemura akamanuka akaja mu kageza akanywa amazi gutya ngo buce mu gitondo umunsi ngo akageze karakama, ya misozi yari kwareba yose iruma, ibiti byose biruma. Eliya ngo ijwi ry'Imana rimuzaho riramubwira ngo haguruka. Haleluya. Haguruka haraho naguteganirije kuba, ngo genda mu gihugu cy'Isitiro y'Isidoni, ngo uzahasanga umupfakazi uwo ni uzagutunga, umupfakazi. Tekereza, tigeze amubwira ngo hari abagabo bafite amafaranga kuri konte, ngo hari abagabo bari ibiryo barabisaguza, ariko aramubwira ngo haguruka ungendere ku mugore w'Iserafati y'Isidoni, ngo nishuka uwo ni uzagutunga, ngo azagutunga. Haleluya. Eliya ngo arahaguruka aragenda. Naratangaye, Bibiliya izi ntangaza. Tekereza nawe, arahagurutse ntiyigeze asanga umugore mu muhana. Nawe byumva, mu muhana wapi? Yamusanze neza ku irembo y'umudugudu, yagiye gutoragura udukwi, ngo akikubitana nawe gutya amaso gusa, ngo bakubitane, ngo aramubwira ngo ese ngo nzanira utuzi two kunywa na autorite, bayumbe bicaranye ijambo, abayumbe akonza ntangara. Abayumbe basenze Imana neza, rugakacira azagenda na autorite. Yewe Imana ishima autorite, genda uzanira utuzi two kunywa. Ngo nyamugore haba no kuruhazo yaza mama we, ngo yamavuduka, ngo akigera akiri mu nzira gusa, Bibiliya yavuze ngo unzanire umvugire n'agatsima, ngo unzanire ndye. Ngo nyamugore yamamubwira ngo nkurahiye Imana isumba byose, ngo usibye utuntu duki mfite, sigaranya agafu gake hano mu ntoki. Icya kabiri, sigaranye n'utuvuta duki mu mperezo, ngo narinje gutoragura udukwi, ngo nindangiza nsubireyo mu nzu, ngo tukavuge tugacumbi, ngo turangiza kugacumba ngo tukarye n'umwana wanjye ngo twipfire. Eliya ngo aramubwira ngo genda uko mbikubwiye, ngo unzanire, ngo nawe widugire n'umwana wawe. Haleluya. Ngeze ahantu hakomeye, umva, ngo genda unzanire n'umwana wanjye. Buriya mu gihe cy'amagi, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe uzi ko nta mafaranga asigaye,
nta yandi usigaranye, hasigaye make. Buriya amafaranga abantu baza bita make abagabo ni ibihumbi, siko bimeze ra? Ngewe iyo nsigaranye 5 abayashize bayarangiye, basigaye gutyo ko nza nguramwe amayinite ngafataho moto ngazi 2 kazaga kwiteganyiriza no kugura wa mugati nababwiye, bikaba akabarashize. Tuyabaze hantu ugenda 1000 namwe muzi ko essence yazamutse, amafaranga ntabashize abarangiye. Ariko 5 ufite nugira agatima ukagira agatima ko kureba abo muturanye mu muryango hano kandi amaso akwiye y'abakristo nayo kureba abashonje, kitegereza umuntu ushonje ukabwutira runaka arashonje. Cyakabiri ukazugira n'amaso yitegereza akamenya ko n'umwenda washize, ukabimenya cyane cyane iyo uje kureba neza ibyo bintu uzubirebera mu bana. Abana nibo bazabagaragaza ubukene, abana bagaragaza ubukene ya. Usibye nkatwe twabaye mu cyaro, umuntu yageze yambare ubusa kandi se afite inka ariko abana b'abakene akaba ari usanga bambaye. Naho kuvuga ngo azateme inka ngo ayigurishe ngo ari karagura imyenda, ibyo byo ariko hano mu mujyi biratandukanye kuko na amafaranga. Ugomba gukora ibishoboka byose ukagira ayo maso yo kwitegereza, ukavuga utese kubira iki ntaza ndeba ngo umenye ko abantu bakene, ngo umenye ko abantu bashonje. Ese wowe bimenye gute uri mu muhanda warigize umuzungu, warigize umusirimu, ngaho mu muhanda gusa kurigendera wahura n'abantu umwuka musuza cyangwa hari igihe kimwe yo shitani zintera abantu gusuzanya bikangora, gusuzanya gusa kanswe kwitegereza noneho waburaye komba nageze kure. Ariko Bibiliya ikimana dushakaho iradushaka ko amaso yacu ava ku byacu akajya ku by'abandi, akabyitegereza ukamenya ngo runaka arashonje, runaka ntabwo aheruka kandi runaka arababaye by'ukuri. Nta kibazo uzagira nugira ko kantu ukagashira muri gahunda yawe, ukamenya ngo runaka nzamugenera iki, akaba muri wewe. Tubana na madame rimwe azambwira amakuru amwe ngewe akansika, agira ibintu bibiri. Ikintu cyambere azakorera mu ibanga cyane, ntashake kwavuga, navuga niko ateye. Ngewe sinohereza umuntu ngo nceceke, umuntu agira uko yarezwe, agira ibanga cyane. Icyakabiri ari igihe kimwe kuri Noel adafata imyenda akagenda ashaka amafaranga akayakoza, yarangiza akabona none akagenda asa no habona amafaranga yino kakunda abantu bahereza undi amafaranga, yarangiza agafata ibitenge agira umugore ashinzwe uba munsi y'iwacu mukaninja, ashinzwe kujya kumuha imyenda akamubwira ngo se abakene wabonye ni bangahe, noneho ngiye imyenda nayizanye uzagenda uyibaha, genda uyibaha. Azaruha niwe uzi umudodera, yagiye ajya kubayo kama yicarayo. Kandi madame nukuri ko Imana bitari kumusasa, agira ikintu baza biti nenesi itabaho, urabizi agira inenesi pe. Ariko yageze ku uwo mugore uzugira ngo none yaraye muri hoteli ziriya zo hejuru, niho azayicara gatuza ubwana bimyira bigera ngaho, kama yicara gatuza akabayo. Hariya niho Imana izireba, yaremye babana bibimyira badafite ukuntu barebwa. Abasirimu yabashizeho kugira ngo muba maboko abafashe. Umugisha utekereza ngo uzawubona uti, nushaka umugisha uzawubona yebe, wubaka n'amataje ariko bizaheka. Ariko ibitazaheka ni ukugirira abantu neza igihe ubishoboye. Kandi tugire ngo uzahereza abantu ari uko amafaranga yasagutse, uzahereza abantu ari uko ari ibyo ufite.
kandi buri gitambo ciza kiryoshye umuntu azahereza umuntu nticyakubabasha cyakuriye ahantu kikaba nk'ikigukubita kumva umutima cyawujegeje. Iyo wabonye kurya cyawujegeje wasigaye utyo uba ukoze agakorwa kandi n'Imana izikumva kandi kagakora igitangaza. Imana ishimwe. Uyu mugore w'Iserafati ngo yahuye n'ingaruka zibiri. Imana ishimwe. Ingaruka ya mbere yo kugira neza tekereza nko gucumbikira Eliya sinzi ubona umugereranya mu bagabo b'iki gihe. Abagabo b'iki gihe bameze nka Eliya ni bangahe? Ni bande twobona? Eliya gucumbikira Eliya uri umupfakazi star, umuntu ukomeye ku isi, umuntu uvugana n'Imana mukavugana gutya ukayikorera mu mwanya wayo, niwe nyamugore yakiriye star, niwe yakiriye abamuwe atura muwe. Inyungu ya mbere ikomeye yo kugira neza, uzakira abakomeye. Haleluya. Abakomeye ku isi kubera imirimo myiza wakoze bazava muri Amerika, bave muri Australia, bave muri Afrika, bagende baguhiga gutya kuko Imana niyo ikuzi izabazana baze mwicarane mu wawe musangire. Haleluya. Bagutuburire, bakuzamurire ibya apana bya byo gutubura by'amabandi, bakuzamurire ibyawe ukomere kubera ko ari igitambo watanze. Haleluya. Icya kabiri, uyu nyamugore ngo yahuye n'ikigeragezo kandi ngo gitangaje, ngo cyo guhagarara ku gafuka ari gasigaye gake, ngo ni imperezo y'utuvuta duke dusigaye mu icupa. Ngo aribaza ngo se Bibiliya uwo mukomantere azavuga ngo yaratekereje ariko ngo aratsinda. Reka ngubwire, igihe cyose uzumva ko hari ico umutima wawe ukubwiye kugira ngo ugire undi muntu akamara, umutima ukakurya, uzaba uri mu kigeragezo, uzaba uri mu geragezwa n'Imana kugira ngo igupime irebe neza ko igihe cyawe ari ico. Imana ishimwe. Bibiliya yavuze mu gitabo cy'Abaheburayo aravuga ngo ntimukirengagize gucumbikira abashitsi. Haleluya. Ngo kuko bamwe bacumbikiye abamarayika, ngo kandi bacumbikira abamarayika batabazi. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga hejuru y'umugaragu w'Imana bazabita Eburahimu, ngo umunsi umwe yari yicaye mu ihema, ariko ngo yabaga ku irembo. Imana ishimwe. Ku irembo ry'ihema ngo abona abagabo batatu baraje, ngo amare kubabona ngo arabakira, amaze kubakira ngo abahereza, ngo ahamagara umugore, baramubwira ati nyamugore we nkunda ati genda uzane, ahamagara umugaragu we ati genda uzanire ikimasa cyiza gito ukinzanire. Ngo arirukanka arakizana, ngo ahamagara umukecuru w'umukambwe ukomeye cyane bita Sara, ngo aramubwira ati genda unzanire urebe n'ingezi y'ifu nziza. Reka tugeze ku ifu kugira ngo umugore waguze kawunga yiwe yayitsinze hariya azayibarira ukwezi. Iyo afite abantu benshi, ataba afite abantu benshi akayibarira wende nk'amezi nk'abiri cyangwa atatu. Ariko utekereze ko kuvuga ngo ufate kawunga wuzuza umufuka urambike hariya mu nzu mu wawe, utetembe wose n'abana bawe uwusoze hano muri Musanze hari abantu bahwereye, uwurye wose uhenangure.
ako murumva ko atari akabazo wenangure. Ariko ndagira ngo nkubwire uhereye none ubyumve kandi numugisha kuwawe, kuko nibyo byanzanye. Aya niyo makuru Imana yantumye kugira ngo nze mbabwire. Yewe sinzanjya kuri, niyo makuru Imana yantumye. Sinzi impamvu yampaye, birashoboka ko hari umugisha uyafiteho. Haleluya, hari umugisha. Burya hari igihe umuntu atazakorera undi biva ku mutima we, ariko bikava mu kintu bazabita uburangare. Nabwo buba uburangare, ndakagira uburangare. Haba no mu muryango abantu bagira uburangare, uburangare kabisa, ukarangara, urugo rugapfapfana, ufite amafaranga, ufite ubushobozi, ariko ntugire umuntu n'umwe ushira ku mutima wawe ngo ugire icyo umufasha. Ariko nje kukubwira ngo mode pass y'umugisha wawe, gira icyo urekura. Uhereye ku ifu, kuri kawunga, niyo ushoboye. Iyo umugabo yaguze kawunga agahaha ku birayi, ku bishyimbo, ku bisi, iyo amaze kubishitsa mu gikoni, nta mugabo uzugaruka ngo ajye kureba ko mu gikoni hari ikintu. Oya pe, iyo yamenye ngo yahashye aba yabishoje. Njyewe sinza mbimenye, kandi uko nukuri kose nababwiye ngo ikintu n'amata nza nkurikirana nayo narayaretse. Hari umugabo umwe twabanaga ku Kacyiru, yageze abwira umugore ngo uri mu gucumba ifunisha. Hari ibigabo by'ibisambo, ibigabo by'ibisambo mukesho, ibigabo by'ibisambo biza biruha bikamenya nuko umugore ifu agomba gukuramo, akamenya ngo ariko ibishyimbo ngo banza twarabigo. Ngo hari umugabo umwe wabaga imurengiri ya ruguru, yarantangaje ngo yageze asarura ibigori, akabisarura, ngo amara kubisarura, amara kubigeza ku rusenge, ngo akamamenya ibizaribwa umwaka wose wose ugashira, ngo ukazageza ku bindi bigori bigiye kuzera, akamamenya ngo bizahurirana nabyo. Bene uwo mugabo kurumva uwo mugore ataba yikoreye umusaraba, ibibazo kabisa. Hari abagabo b'ibisambo, hari abagore b'ibisambo, hari abana b'ibisambo. Ariko Bibiliya yavuze ngo ni mwikubitagasha, mwibuke mugarura agatima niba mushaka kugira ngo mugire umugisha. Reka mbabwire, abakomeye bo kuri iyi si, umunsi wakoze neza ugakora ku mutima w'Imana, bazabona V8 ihagaze imbere y'umuryango wawe, kuraheje imbere y'Imana. Izi pariki nimara guparika izanwe n'ingemu, igemuye kubera umuntu w'Imana. Ikintu cya mbere mu gutanga kigiramwe inyungu ni ubukira. Nyamugore, Bibiliya yavuze ngo genda uvugire agafu ngo gake, ngo nurangiza ngo nawe wivugire n'abana. Aho tutasomye hepfo haravuga ngo kuva ico gihe ngo kugera igihe imvura izagarukira ikagwira ku isi, ngo yari atarasonza n'umunsi n'umwe. Haleluya, tuzamurire Yesu icubahiro. Haleluya, tiyongeye gusonza. Inzara irakwishe, ari wewe wishe. Ariko nugira ico utanga, ejo utazavuga ngo nta mafaranga ngira. Ninduza wirata yabonye, nubwo utona yabona, ariko ufite ibindi ujera. Hari ibindi ujera urabifite, birahari, kandi ufitiye uburenganzira bwo kugira icumari. Ariko nubikoramo bya bindi byawe ufitiye uburenganzira, bya bindi ushoboye gukora, Imana izabiguheraho umugisha. Muri bike ufite, Imana izabiguheraho umugisha, bya bindi bike. Imana ishimwe. Kandi uwo mugisha wawe ntabwo uzacikira, uzakomeza uve kuri wewe
ugere ku mwana wawe, uve ku mwana wawe ugere ku mwuzukuru, uve ku mwuzukuru ugere ku mwuzukuruza. Icyo kintu kiratunaniye ba twagerageje gushakisha uburyo twishakamo imbaraga, tukishakamo n'agatima k'urukundo ko biri mu inyungu, bibuzwa n'iki kubigeraho. Mana ishimwe. Ubu ngewe ndi muri pratique haba n'icacumi cyageza kingora cyacumi ga noneho cyo cy'abayumbe cy'abakristo, kugira ngo amafaranga nabone natange ahubwo nkashira ku ikoti, ibinyagwa ry'ikoti rihenze nkayarundaho ndyoheka, kandi uhaye uryoha ni njyewe njyenyine. Mugerageze mutange. Cyo ni kimwe. Icya kabiri gikomoka mu mugisha wo gutanga ni ukudapfa. Ntabwo uzuwera. Natanga ingero z'abantu babiri. Urugero rwa mbere n'urw'umugore bazabita Dorcas. Haleluya. Bibiliya muzamusoma muzamuyumva. Ndagira ngo ko ndagenda gahoro birumvikana. Dorcas umugore ntiyari n'umugabo, ngo yagiraga ubuntu, ngo yabaga kuri mashini kuri cyarahani kadoda gusa, kadoda umupfakazi yazana kadoda, umupfakazi yazana kadoda, aradoda gusa kuca afite we, aradoda ngo buce ararwara neza, araremba, avamo n'umwuka, arahuye. Apana bya bindi byo kurabirana bari mu kwita ubunyine ngo yagiye muri koma, arapfa. Amaze ngo abagore ngo bavuze induru. Haleluya. Abagore ngo bavuze induru, bavuze induru, bavuze induru, bavuze induru. Ngo bahamagara Petero, ati Petero we, ati tabara we, ati dutabare, Dorcas yapfuye. Banishimwe. Ngo ahitase, ngo ashike asengera Dorcas arabambaduka yamamuzi, asubira kucara hano. No kuri kose. Umva inyungu ya kabiri yo gukunda gutanga no gukora. Uzarwara byo birashoboka, kandi no guhwera uzahwera. Ariko abanyamusanze bazavuza induru, bazayivuza, bazavuga ngo wa mama yagiye we, wa mama aragiye no kuri kose, wa mama aragiye. Bazabwira Imana ikunda abantu b'inyungu zayo. Uraho gusa ngo hari icyo izakumarira ntacu wayimariye, izagira icyo kumarira kubera ko hari icyo wamaze. Ariko niba ari ntacu wamaze, cyakarafa ntacu uzamumaze. Ariko Bibiliya yavuze ngo umugore w'Iserafati y'i Sidoni ngo arwaza umwana. Haleluya. Nyamugore ngo arwaza umwana, arababara, ngo amare kubabara, ageza n'ahapfa, arahwera, ava mu mwuka. Ariko nyamugore ndamukunda we, ariko yari umuyumbe bayo. Yaba nkanjye mba naratayeho Eli y'imfane, banabwe ntariko Eli uri ntawe. Ukuna aragucumbikiye uri umuyumbe. Dusigaye tuzana twebwe ngewe ngira madame n'umunyamasengesho zasengera abantu kandi bagakira n'ukuri kose, kandi ntabwo nirata zabasengera bagakira pe. Nimugira amahirwe umunsi umwe kamuzana hana afite itoroshi kabisa. Abandi bari mu kubyita ngo ni ikiyo, itoroshi kubita gutya neza karangiza ibintu. Ejo bundi Imana yadukoreye neza cyane mu kabiri tugira iwacu. Haje umugore uko ndatanga ubuhamya amasaha n'amasaha. Haje umugore wari urwaye amahumane imyaka 10. Yafatiwe ahantu bazabita mu Marunde. Yaratubwiye ngo yafashwe n'ikintu cyitwa ubutitiri. Aba bana ntibazi ubutitiri. N'utundu tuba mu nkoko.
ubutitiri ngo buramurira gusa ngo agahungura gusa arahungura buramujagata. Ukwezi kurashira mu butitiri, ukwa kabiri kurashira ari mu butitiri. Mbashe ngo bwa butitiri ngo buje kuva yamahinduka ibisebe guhera mu kirenge, ngo yabanje kumva umuriro ngo uhinda amaguru, urayahindura yagurumira, agurumira umubiri wose, wagurumira gusura barawuteka. Nguje gusoza aratemuka. Kamurumva shitani aratemuka yaravuze ngo ntiyageze akora, ngo hageze ngo ahantu hose hahuye n'amaso, ngo akazumva yose hose haratemagurika, aratemagurika ngo arashira. Ngo amare gushira avi mu marunde ejo bundi muri iyi ntambara ejo bundi aragenda ahi Nairobi iriya mu kambere. Ngo amare gushikira i Nairobi, ngo isazi zose uko muzi isazi zazija ku mupfu zikama zimwuzura, abana bakamahambira uhereye aha bagafunga gutya bakarenza hano ku mutwe, bakama bapfukira ntazabona imusozi. Arashira ngo akamara aragishima bugaca mu gitondo. Baragenda muri Samu muri za opito iri y'abanyakenya, bya bitaro byose bamuhirikamo byose biranga pe. Ngo bimare kwanga, habaye ejo bundi nyirarumara muhamagara amubwira ati mwa uzaze baza umugore wanjye ntibazamwita izina rye, ngo uzaje kwa Rushaganya, iryo zina ryaye, ngo kwa Rushaganya, ngo uzapfe kugerageza ngo kere no kwa Rushaganya, ngo urebe ko umugore wiwe azagusengera. Izina ryanjye ni aderesi, ariko sinjye nyiri gusenga, ni aderesi. Noneho araza ngo amare gushika kuwa kabiri, yarinjiye gutya isazo zamazinjirana nawe, sanzi gutya zamazinjirana nawe, amaboko yarahiye ameze nk'ukuyintebe. Amaze turaririmba turasenga kuwa kabiri, turasenga ngo tugeze kure umwana isubira. Njyewe ndyamye mu ijoro ndarota mbona ko haza umuntu urwaye bikomeye, amaze ngo mbona ko madamu ahabwa imbaraga zitarigera kaziba. Nicura mbwira Zofine, noneho Zofine nderetswe usiko kabaye naje umunara wangezeho ati neza mbonye umurwayi asa, atahubwo mukanya ndamutegereje, ataraza mukanya araza arinjira, amaze yamayinjira n'isaza azana mukanyira rumedisi, kanyira umuntu. Hari abantu banyira mu muntu bakunda umuntu, baza bagukunda mukanyokorome, ntabwo ari nyokorome, mukanyokorome. Ariko uwo mugore disa kazamukoraho we kamukoraho kumva yamugiriye imbabazi, ngo uyu mwana twabanye ngo akiri uruhinja, uyu twarabanye. Araza ngo amare gushika turasenga, ngo dusenge, madame aratubwira ngo ndamubonye indwara ndayibonye neza, ndayitahuye ati ndayisingiriye kabisa. Haleluya, ati indwara ndayibonye ndayisingiriye. Abayumbe igitangaza cyarabaye, hari amaso y'abayumbe macho ya Bwana yaona pote, azayitegereza. Akora operation, yarambwiye ati nukuri kose inobabwira umuti nakoresheje, ati bone tumuroze, ati neza. Ejo bundi nyamugora ni mukuza yataye agatenge masha, gatenge yakajugunye, oyaye atangiye kuryoherwa, araryohewe. Yarambwiye ngo abana ngo ari mukubahamagara ngo kababwira ngo nzaza noneho mwumijwe, ngo ariko ndaryoshye. Ariko umva nyamugore uwo yasengeye nawe uko yatubwiye, yaratubwiye ngo ndapfushije umugabo wanje yishwe n'abamayi, murabizi ko intambara yatumaze. Ngo abwira Imana ngo Mana, ngo urabibonye ko nakapfuye, undi ngo ntituzatongane nawe, ngo ntituzagira ico dupfa, tuzagira ico dupfa nabo w'Imana. Ngo sinzave kuri iyi ntebe y'imbere, ngo nzaje kwinya, ngo uzampagarareho. Hari igitambo umuntu azatamba bigatuma Imana
yibuka ubuzima bwaguhagamye. Imana ntabwo imeze nk'abantu kandi ntizikora nkabo. Ntiza yirengagiza icyo wakoze, nushaka ugikore muri ya myaka yose ya kera y'ahantu mu mibunda n'ahandi. Imana iracibuka, iracabiri inyuma gute, iracabiri inyuma kandi izabisubiza. Imana ntizigaherwamo si umuntu. Haleluya. Musubire muri ka karirimbo wa gasubiremo kugira ngo tuje muri iyi mutu soza ibintu amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari mfite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari mfite, nanjye ndi muwo yanyuzeyo babaye agira mbere urukundo aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye yose. turayiririmba gahoro, wumva ahantu wakomerekeye, uhumve. Imana izayomora, nukuri izayomora kandi by'ukuri izayomora. Imana ishimwe. Amakuru yanjye n'Imana nuko nabayeho mu byanjye ntabwo nza mbivuga kuho nukubyihorera, ibyo byobwira umunsi wabyo. Ariko Imana yanyomoje amafuta kandi yafutse inguma arazifuka. Imana ishimwe. Nawe yarazifutse. Imana ishimwe. Haleluya. Umugore w'Iserafati y'Isidoni ngo yarwaje umwana arapfa. Haleluya. Ariko yaracumbikiye Sitari, ngo aramubwira ati Eliya we, ngo birashoboka kuko nacumuye ku Uwiteka, ngo none nicyo gituma umwana wanje apfuye. Ngo Eliya ngo yegera umwana. Imana ishimwe. Aramwegera ngo afata uhereye hano naha, ngo amurambarara hejuru gutya, amuryama hejuru. Umwana arabyuka, ngo amuzana gutya mucigati, ati shangazi we atakira. Imana ishimwe. Aramuha. Umva ubuzima bwo gukorera Imana no kwita ku Mana. Imana izakurinda urupfu. Hari umukecuru baraye bambwiye witiranywa na Mushenge Nyirankuyenge, yitwa Nyirankuyenge nyina wa Rubogora. Nyirankuyenge kurya Nyirankuyenge agira izina rye akagira n'abandi bitiranywa. Ngo Nyirankuyenge ngo yasenze Imana, ngo arayibwira ati wa Mana we uranze, uzandinde nzarinde nje kuzimu, nta mwana wanje umbanjirisha, nta mwana wanje n'umubwiye kuzimu imbere yanjye. Imana ngo yamihagarara ku bana be, ibahagararaho ngo kugeza Nyankuyenge apfuye, kugeza ku buzukuru bamushizeho agatakama. Abana be n'ubu bose barahari. Ngo umunsi apfa umwuzukuru we umukwe w'umuhungu we, ngo aravuga ngo se ngo ko twageze turyama tugasinzira, ngo kaka dusengera, ngo none ku rugi rwagiye turagira gute? Aturugi ruragiye. Hari igihe kimwe uzusenga ukabwira Imana ngo mfashirize abana, ugashaka kugira ngo none Imana ntiyumvise, izayumva. Nushaka usubiremo. Uzusenga utinde ku mwana umwe ijoro rimwe, umuririmbe umubwire Imana
haleluya haleluya. Wongere uzana undi mwana irindi joro umubwire Imana iminsi ubu yimuyihutana uhayiroza. Ubu ngewe ndi muri strategy yo gusengera umwana umwe ngafata ukwezi kose. Erega umuntu ni muremure kandi ni mwinshi, arasaba ko icyo nza nkundira Imana nuko amagambo Imana yahaye umuntu atazayibika azagira ngo aherezeho n'abandi, twese tuyasangire. Umwana gomba kumusengera. Madamu kwaza senga gutyo ariko agacika intege. Kimwe agacika intege yabona byuririye cyane kuko yagize igisebe cyo kubura abana. Yabona byatugirije mu bana byasuye kuzana bize bizana imivuduko mo gacwa. Yo igitangaza kizakiba nugusenga gusa, wowe ugacicika gusa kabwira Imana gusa. Munguni nushaka uzirorose kiringiti. Abantu benshi ngo barare bicaye kubera iki? Imana se izireba ngo uguri ku mavi akareka irorose, ari kube maso yibwire ngo urabizi runaka ndamugutuma gukora neza kugira ubuntu. Reka mbabwire, uhereye none utangire wisubiremo vuga uti ndayafite amafaranga cyangwa ntayo mfite kawunga, mfite ibirayi, mfite ibi, turate reba nyura mu muhana mashi, nyura mu muhana ugira umuntu umwe Imana izakubaza. Reba umuntu umwe Imana izayitegereza ikavuga ati uyu runaka ntameze neza. Ugenzure witegereza umuntu ugomba gufasha, mwitegereza duki gusa. Nushaka abana nibazaza nigarukaho murumva ko nirasi simbikunda. Hari umukecuru maboko yarashaje ejo bundi, umuhungu wiwe yabivuze shangaza ha yabyumva mutagira ngo ndiko ndabivuga nije nyine. Umuhungu we yabanje gutinda tiyashaka vuba, hanyuma abana nawe kandi afite akazi akagira n'imodoka akagenda kaza hano muri za Gakenge, kaza yikoreye inkoko zose z'inyarwanda agakubita kuzuza. Akunda guhaha uwo mwana birenze, akaza agakubita mu rugo. Nyina yapfa kuzibona atabayumve barashubijwe we, atabayumve barashubijwe. Iyo ukora imirimo myiza haba n'umwana wawe ntabwo yo kugaye. Abakecuru bazi gusa kambivuga namwe mu byumva, bazi kureba uko umukazana bamuguriye umwenda. Sarire umuhungu nawe ko bamuguriye umwenda yewe narataweka yewe kunguko sinkirebwa. Nanjye nari mfite mama hari kimwe yageza kandi ntazavuga, ariko yageza kanura amaso imyenda y'umugore wanjye. N'umugore wanjye akanura amaso agashaka ngo yaba ari wega ngo nari ngo kangirira guti ayiwe umugore wawe yabaye ati uwo gadi mukecuru tiyageza avuga, ariko ugasanga agatima nawe. Ariko ibintu byiza mukecuru sinzi impamvu nabibanzeho. Wowe tuza urebe ibigukeneye, niba yaragushize mu kazu kawe ariko akaguha utwawe, tugabure n'abakene, hereza abakene baryeho. Kubwira ati ko mwana mama gitumaze mukugurira ibintu ukabicaya byagenze gute, uti nzisubira komeza. Mugisha w'Imana kuraguma kurunda ku mwana wawe. Nimugerageze mu frere batipe babasore muziranye. Hari bamwe badaheruka kubona n'akajinisi kugira ngo azabona akajinisi yakanuye amaso, ariko reba utujinisi tungaho ugira ukuremo kamwe, urebe icyo wamarira abandi bantu. Hari ibintu, hariho umugisha gutanga aba, hariho umugisha kugira ubuntu, kuko harimo ibintu bibiri nababwiye. Ikintu cya mbere ni ugutunga gusa, kandi umutungo utazaheka, umutungo uzahoraho. Cya kabiri hariho kudapfa,
nunapfa cyangwa ukarwaza induru izavuga. Umugabo umwe ngo nizabakiza yarambwiye muganiriye umunsi umwe nanejejwe n'iri jambo ndimuganizaho, arambwira ngo ngiye wewe ngo subiramo numve, ndabimubwira, arambwira ngo nukuri kw'Imana ibyo bintu byambayeho, ngo nicaye nkora ikintu baza bita statistique y'amafaranga mfite, ngo navuga ngo uzayafashaho n'abandi, kandi uwo mugabo agira ubuntu, ati ndamufasha abandi ndabafasha, ati buca umugore wanjye ararwara, atararwara bene ibi byo gupfa, ati kandi barambwira ngo munsi y'ibihumbi 15 i Nairobi ntibizakunda atavuwe. Ati nicaye gutya umukobwa umwe uri hanze arambwira ngo namenye amakuru ko umugore wawe yarwaye, ibihumbi 2 kuri konti, ati yamamanuka amafaranga aramanuka, umugore aravurwa ubu yarakize. Imana ishimwe. Banki kubika muri banki ni sawa, kuekonomiza amafaranga ni sawa, ariko kugira ibyo ushiramo mu byo utanga. Mureke dutange, mureke tugira agatima ko gutanga, karibu umugisha ukomeye cyane. N'Imana uzuyikora ugutura gutya, uzuyikora mu bwonko, wotera hareruye igihumbi ukarara upfuye, ariko watanga agafukangana gutya ugahagarara. Ndashosha bene da, Imana ibaha umugisha ko mwantegereye mukumvira ijambo Imana yambaye, naje kubibabwira. Gende mwisubireho, twisubireho, nanjye kandi twisubireho, ko ndarwana n'umutima kandi ngira agatima gakomeye pi, nukuri ngira agatima gakomeye. Hari igihe kimwe nza mbona amafaranga pe, kabona amafaranga hafi miliyoni zigeze kuri 2, 3, 4, 5, ariko ngasoza nta mukene nazihayeho. Ubu nibwo ndi mukubona ko ndakabwa cyane, ngomba kugerageza gushaka uburyo ukundimo mbivuga, ndimo ngenda mwivuga butumwa, ko ndagenda mpaye nshaka kurema ibintu muri ngiye bitigeza biremeka, kugira ngo biremeke. Nawe nibiremeke nibikujyemo. Rwana n'umutima, hangana kugeza igihe uzamutsindira. Imana ibahumusha. Mugaruke badi. Sindasozaga ngiye kuririmba akaririmbo tugasubiremo, niturangiza dusengera iri jambo, turarisengera, tugira akagatima kananiranye, tukabwirire, tugakubita imbere y'Imana, tugahondagurira. Imana ishimwe. Yes. yapfutse inguma zose narifite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inguma zose narifite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inguma zose nari mfite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inguma zose nari mfite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inguma zose nari mfite, nanjye ndi muwo yanyuzeho mbabaye, agirira urukundo, aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye yose, nanjye ndi muwo yanyuzeho mbabaye, agirira ibambe n'urukundo, aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye yose, ishuri imyenda
ishuri ishuri rye